kat ke jong pi berkumpul dulu jadi pendek yang ini kesini bangin lah ya kapan pendap ikan ini kam kum kepalang pendentang yang lum nomor tang yang lah kan tak ingu ya boleh kalau ini ketemu merah ini lembar jadi pendek jong ini bangin lah berpoi hadu kena kesini berkumpul dulu bol air ini kena ke mariang kapa kiang hadu ini klip mat medan mentah bangin lah ya kapan ya poi suk kum nih lor jong lum tapi cara itu kalau ngapam nyo ya kapan pendentang yang lum belum setiap jong kabalang kat manyidang ya syafran hakilan ti ebat kelan kibangi ya kendulang kacap dan gitu. Ang bon kacap, ala kapayap mat. Terus nak yang ini kontrak dengan, kalau skim ona bleh ini, kacap dia kapayap dengan, aku berjit yang berhatam, lagi kacap ini. Dan mana ro ini, kangkang, ala kacap namanya. Anda besar jadi seperti ini. Ada besar jadi ini. Menolong yang lam. Kuno melenti hari ini ini. Wasan kaya kakiu ini. Bat menpelir kelak menti nak bentar. Kuno ben sekre kamba ya men. Nakapor juga ini berasa ini. Sekarang abli yang itu lagi ini. Kami akan mengimun kalau ngamon gitu men. Agak penjung Yesus. Niwan ipannya orang. Amen. Orang untuk melihat dengan sistem tentang menunjukkan konsep tentang buat kebalan buat ke mission an dalam mission department untuk balang menciptam yang jong mission balang yang jong ke sekian ini dan untuk hanya jong baknong jong baknong hingga rim a nangka ini para mungkin bekerja sini dan tinggal pada biru pada ke konsep kerpang pada benda tungki musuh kena sebut ini bawiru wa rangba ubledon benda kena ke jaga bentung kening bentung di metar baktar menguruk di dalam bagi kena ke foto benda kena galong ke dia lengkap kuno layo yaw dum jingkat jong ka kunhon Kristen injal a hagane ke jaka ke bangi yang mentah ya une ulum jingkat kunhon Kristen injal a badon hanurim second la ais mubha daw samuram de nado ka arpo tarik praimat nang tidak kendai spa kendai duwe ubalalong Kristen nangkong hangne injal a bat hadin ke bawah kelat no naga nega pertai beri kamet jong utai orang ba latat haga nega jaka hasenda kane jaka longji seng jongi hatrai niunya lanang penskam susu ikan nega jing ai subha ya kane kalum jing tap da i master David Ramde beri pun jong somo Ramde haga khalai tarik Julai senam arjar pulai katum gathok kajing thok jingai sumpah kejongi lanang penskam ya kane kejaka daga bagador barak matan kalai kedulir haka arfusau torik ubunai atul arjar arfusan alor ka certificate India non educational government of Meghalaya IN-ML not Praiway new not Rew Arsau new Arsan new X Kodetet Arpulai Bunai April Kesnem Arja Arpusan Bat Kudulir Jongkaraj Matan Kodetet Arpusau Terik April Arhajar Arpusan Katum Gini Kiput Tawdong Kami ini Kade Kecaka Uridon Injal Semi Kecaka Usam Uramde Syati Kecaka Upa Bidu Rumpe Syati Kecaka Usamu Ramde Kani kalum jingtep kalong kerpang na bantang Kikistan Presbyterian Ingjal A
Bahdin bau boleh unkot ya ki syalabe penbu ikamat bomdon mensimsu dengki hangne tat hadu bau boleh unwan ketsu ya ki ha kata kasi hadu bau boleh unkerku ya kene kakam boleh namar ke buron tungu amen. Ubah benang belum try jongka benang utrai di kendau bertindak jongka barok tilong tiong me kotrai ainu ya me namel isne ya kaban bu yang haslan ni kendau ben im ben sa ya iru ya keburam gitu me ham tam kotrai le majun gasi ni ainu ya me ya kaban kebalang hinten kebalang kini Christian Inshaken nilai yo ya kan gasi kabak kerpang kasi jong bisa diken mau haka history jong kabalang bataken hun Christian injal hangni kotrai haka banyi don haka ni jaka bani yo sneu ru kunran the story nakamantai jong ni ulum nama kata kaburam ke jingu jiro ni aishame nama melong ublei jongi ubju isnei ban pin ban yalam nakapor shikapor le jong kabalang ke jome bade ke jing em jingi kum ki kun jome nama kata ngiwan haka ni kapor bat khidmat romenta kotrai halor jong ni ulum halor jong ni ke jaka yo ya ban penlong ni ke duan jong ke jinsyakri ban mane ban yarok ban penun buram ya ke serteng ceme hoi ban ayu ru kotrai ya ke jinyalam ke ceme bat hakane ke klip mat ke bidon menta iwan hakman ni kotrai tu isne ya ke ban kerku ya ban ya rap lang yang ni baro bat ina duai akamen isne kotrai ya ke ban kerku na ke ban tai jong kan lum jingkam na ke ban tai jong ke kenhun Kristen injal a Pati kun kita na kotrai kin yo ken ya kan pendap ya kan nyam korukom kin yo ru kotrai ya kan penun kami ya kan jaka kum te jidap hadin banen kot jadi nama kata trai ik in wan hakmat jome to isne kotrai bad kerku pen gentang ya kan jaka babaro pen skam dumi kum tibriu lang ba jom history kan ya pule men ta kotrai kan long ayu lam dame isne bad kerku ban gentang mame kotrai nama katangan duai gamen isne right yang bajong kan ke step jong kan ke si hakamen isne kotrai ban wahi dalade ban kentang kan ke jaka bagi ke jaka kan long sisa kotrai kabanya la ban penun kam ke buram ke cuma ban le kan nyam ko rukom anda hamamen khot no selade nama katang iwan hakmat ne trai di ekin ke pot pisam jong kan ke jaka baro isne kotrai ya kaman kentang ya ka hakakateng cuma ublei pa blei kun blei misim kun bagan ke jaka kan long sisa kotrai tabaku tibala ya kaman penun kam lakjong takjong palang ke cuma hangne but isne ru ya kaman kerku kotrai nak man tai jong kelong ying kila ai thu hai ya kan ke jaka kemudian yo siau kotrai yo Kristen penun kong beli yo ru ban tep hakan ke jaka bat nak menta jong kun siu jong u kira ai ru ni kan jaka di dua kan isrei pan ya rap kan bo di ki ha ni de dua ru kotrai tapi nang la ru i kotrai ben yo i ke buram jome tapi la ru i kotrai ben mat ka ji ke ku kini mat ru kotrai ya tak ni lo men sim hak ji em ku ji ko kata bo jong ka balang di yang mau tak kita mau nak menta dengan kita pada tu kan kasi nak tentang ya ka ulum tingkap ka kenhon Kristen injal a lapan kentang yang ne ulum tingkap ka kenhon Kristen injal a da ka balang Kristen insekian ha ka ho 3 April 2010 lengba kejuai tentang jong sementan ar alam put ha ka ding ya don lang di profesor di Kleng di temen besan di kot ka kumti balang di kot ka mission and evaluation department kinu kit kam ka jin sen te kinu kit kam jong ka isteki di kot ka kun Kristen injal a urang ba snong ke prisnong injal apa ni mau ya kajing ong ba beri ulong nak dem nak kita ketika jingit jing ki nak ba kidon pat ya kajing pen pai ya kemat ketika bayar ki sya dari tni apa no ketika
ka badon tau ka ya tempul te haki jinget jong kini ki jiu pat di dai sem baki ong kini ro ki don ulum jingtiap ibu ya ki bayap ki jong ki dakaba ki sna ya ki senduk hadi por mun suapat ki sna ya ki senduk ki ibu yo ki don uja lum nasliu tap ki stop ki Spanya kemet jong bayap lan pun nyang bu hangga ka de ka kom tiap ke jong ki ya ki bayap masih kuat pun kama ko wei pat ka je kan kon hun kita ki taro ta raja people tu yang raja tribe ki bodon ko ori Indonesia ni pat ki long compare ki don ni kita ka jing ni jong ki ba ki bu ya ki ni ki bayap ki jong ki ha krem ni ha ulun jing tiap tang ba kin tiap pat ki bu ka senduk kini ki bu ki dawai sin ba ka komet kenom ut ha kini ki jut bom ta ki injak nang ba ki komet untuk balik gila kom ta namar ba long ka jing don burung di Kerayap. Si aka lais nem si sini don festival bagi orang kaman ini festival bagi let sakit tu kasenduk let ya ka siam ya itu bayar ki jong ki pensum terus let kita ada wai thong ki jan ru dan mai ki teng ka don pot ka kerkom let jong ki ba bagi ya ki bayar ki song aka kulai le ne kano kali ki kira odong ni kasinong ka tau kan ini ka tu met jong ki berbayar nangkat bagi tu komet ka bala long mana terku kena itu, dia kan smart kan, kadang kadang kerkom, lek jadi nyam, dah apa ni pet pada kadang nyam kadang di start mau inget pa, kadang nyam sampai ke bagus, kalau kumka, we nak lat ke bah, ni kalau kumka lat, ke bakat kadang kang, kadang ni laban poi, ya, kadang nak kenduk aku we pat kari, tak hima kadang boleh. How you honest nong ka ba way the cut ka ba arsan no ka ta mau jisu la kren ni tin ko ong ba ngang along jong ka jing em bat ka jing ni pat no ka jing ni pat ka jing em ka ba pun kan mau yang ni ba jisu season update yu lo jong ka lum kita ndrei sidang hakini ki sidang chan ni dang yo ba ke Easter Sunday ka ba pun mau yang ba jisu la ni pat la job kita ki bor jong ka jing ya la ni pat na kita dibayar. Teka bentar ka bang aku banten ke mau dengan jeng hilang kalong nah ka people sa kinong koloni kalong basaw people sa koloni kalong kong kalong basaw di kor ka basaw ka baong namar ladang ngit hau ji bau jisu la ya bad lam ipat kung taru ya kita kidio kia hau jisu uble ungan lam lem patu no cabang ipun kentang yang ulum tapi dan kam ya ipun kentang ni tang yo ya sa jinsip mo haba nang hakaban nang ipun khut yang ulum ayo ya kaban pendep ya kading khut iki put sam no sa jong kar komba don haka punya tilang pat kan ka kalsor ka kompin gitu mo don da kiwi pat kin kom ya kan ja tha ja jing siang kading yu jeng mo ngayo jitiba di pamok ki simpan tah kan ni kai ke belum apa ya song jadi ka jindi ke ba mo sena gata iki kita kidon be hakar kom im ke jong ni kat berkata shot mo te tamar kata habangi don pat hakani ke sini don ya ka bentar kau kata long pun kentang ulum ulong ka jaka bau belai sim kam kenti marka jaka ka ba kabalang ka sim kam kenti kadai ka jaka bau belai kam kenti oi la sia ka jaka baro iki baro jing penong kidi jong belai halang ipan kentang ika kamu ka jaka long ka kentang